Okay, good morning everyone. Labrīt visiem! Thank you for having us here. We have come a long way from Australia, but Mēs pateicamies, ka jūs esat mūs ielūguši, uzaicinājuši. Mēs esam mērojuši garu ceļu no Austrālijas. it's our first time in Latvia, so thank you for the very cold welcome. The weather is very cold. Paldies par to, ka mēs varam būt šeit pirmo reizi un mums brīnišķīgi tikām sagaidīt ar augstu laiku. It's just finishing in summer in Australia, so it's quite warm, but I'm glad to be here. Austrālijā tikko beidzas vasara un šeit arī vēl vasara nav sākusies, bet mēs priecājamies būt šeit. This morning I'm glad to be here. My sister and I, a lot of people think we're actually married, but it's my sister who's with me today. Daudz cilvēku domā, ka es ar savu māsu mēs esam precēts pāris, bet mēs esam brālis un māsa. And I just want to thank you again for having us. It's a pleasure to be here, and I look forward to God's blessings today and also for the weekend as we're here. Mums ir liels prieks būt šeit, un mēs sagaidām Dieva svētības tuvākajās dienās. I'll just give a bit of introduction. I'm not a pastor. Tātad es iepazīstināšu ar sevi, es neesmu mācītājs pirmkārt. My name is Darryl, and I actually work as a pediatric doctor, so I look after children in the hospital. Mans vārds ir Darryls, un es esmu pediatrs slimnīcā. And my sister is Berenice. She'll introduce herself later, but she's a dentist by trade. Man māsa ir Berenisa, viņa ir zobārste. So we have a lot to, myself and my sister have a lot to learn from you here about ministry and about the Word of God, but we can only share what we've experienced and how God has blessed us through our short lives thus far. Mēs, protams, ļoti maz zinām par to, kas jums šeit notiek, bet mēs varam līdzdalīt to, ko mēs esam piedzīvojuši. So this morning we're going to have 3 short sections. We will have a section looking at some of the things concerning evangelism that we'll talk about. My sister will then share a little bit about our story, both ourselves as Adventists, but also our church story. And then the third section will be a little bit more specifically on small group ministry and what we do in Australia. Mums būs 3 tātad sesijas šodien, ne pārāk garas, kurās viņi līdzdalīs savas draudzes vēsturi, pieredzi evanģelizācijā, un tieši 3. ļoti konkrēti būs arī par mazajām grupām. So my sister and I are actually born in Singapore, so that's where we come from. Mēs īstenībā esam ar māsu dzimuši Singapūrā. We grew up as Adventists. My parents became Adventists from Sunday Christians when I was about 2.5 years old. Mūsu vecāki kļuva par adventistiem, viņi bija iepriekš svētdienas kristieši, un 2 gadu vecumā, tad, kad viņiem bija 2 gadi. And when I was 9 years old, we moved to Australia, Melbourne in Australia, where my family and I grew up. Un tad, kad man bija 9 gadi, mēs pārcēlāmies uz Melburnu, Austrālijā. And since then, if you can see, this is where Singapore is, and we moved all the way down to Australia. This is where I live here in the book. Tad tur jūs redzat, ir Singapūra, un tur viņi pārcēlās uz Melburnu pašos Austrālijas dienvidos. And you can see it's a long way to travel. We flew to Bangkok and then across to Europe. Un jūs redzējāt, kā mēs atkļuvām līdz Latvijai, mēs lidojām caur Bangkoku un pāri visai Eiropai. In Melbourne, the name of my church is called Gateway Adventist Centre, and this is one of our camps that we have every Easter, which we'll talk about later. Un Melburnā šī ir mūsu draudze, to sauc par Gateway Adventistu centru. In fact, at this time over Easter, my church is going on a camp where a number of people will be baptized. And I will share that with you as we go. Un katras lieldienas viņi rīko nometni savā draudzē, un tur parasti ir arī kristības. This morning, I just want to read this quote from Ellen White, and then we'll pray and we'll go into our message. Mēs izlasīsim šo citātu no Elenas Vaitas darbiem, un tad mēs pielūksim un turpināsim prezentāciju. She writes in Testimonies to the Church, Volume 9, the work of God can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work. Viņa saka 9. liecību sējumā, ka Dieva darbs nevar tikt pabeigts, kamēr vīri un sievas, kas ir mūsu draudzes locekļi, kopā nedara šo darbu. One of the questions and one of the things that I always hear pastors say as we go around sharing our stories is that they're wondering how they can get not only young, but all of their church members to be active. Viena no lietām, ko es dzirdu mācītājus sakām un sūdzamies, kā lai dabūtu, ka visi draudzes locekļi iesaistās kalpošanā. And this morning we pray that the Holy Spirit will give us inspiration as to how we can achieve this. Un šorīt mēs lūgsim Svēto garu, lai tas mums dod iedrošinājumu un iedvesmu, kā mēs to varam izdarīt.
Let's pray this morning as we start. Lūksim. Father, we thank you so much for this time. We'd like to pray that your Holy Spirit will be with us now. Tēvs, mēs pateicamies par šo laiku, un mēs ielūdzam Tavu svēto garu. As we open your word this morning, help us to understand ways in which we can encourage our church members to be active. Un es lūdzu, lai Tu mums dod ierosmes, kā mēs varam iedrošināt un iedvesmot savus draudzes locekļus kļūt aktīviem. And may you give us insights that we can use in our churches around Latvia and also around the world. Un lai Tu mums dod idejas un domas un izpratni, ko mēs varam izmantot, lai šeit Latvijā. We ask all these things in Jesus' name. To visu lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. When Jesus came back, or when Jesus came to earth for the first time and was ascending to heaven, there was a very interesting passage in the Bible that I want to look at this morning. Kad Jēzus kopš augšām celšanās parādījās un bija gatavs doties debesīs, You know, sometimes when I work as a doctor, I unfortunately have to see patients pass away or die. Bieži vien man kā ārstam nākas redzēt pacientus mirstam un aizejam. And before they leave this world, often their last words are perhaps the most important things that they have to say. Un bieži vien tie pēdējie vārdi, kas viņiem ir sakām, ir vissvarīgākie. And so this morning we are going to look at Jesus' last words before he ascended to heaven. Un tagad mēs paskatīsimies uz Jēzus pēdējiem vārdiem, pirms viņš devās uz debesīm. I've put the Bible verses on the screen, but if you have your Bibles, turn with me to Acts chapter 1, verse 8. Jūs varat atvērt, ja vēlaties, savās bībelēs Apostļu darbu 1. nodaļu 8. pantu. In Acts chapter 1, verse 8, the Bible tells us exactly what happens or what Jesus' last instructions for his disciples were. Tur Jēzus dod pēdējās norādes, pēdējos vārdus pirms pacelšanās debesīs. Notice it says here, you shall receive power. After that, the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. And so here you see that Jesus says things in a particular order and a particular manner for his disciples. Šeit var redzēt, ka Jēzus saka kaut ko noteiktā kārtībā un noteiktā veidā. Often when you ask your church members what they would like to do or what they hope to see happen, this is the answer that they give. Parasti, tad, kad mēs jautājam draudzes locekļiem, ko jūs gribētu redzēt draudzē, ko lai Dievs dara, parasti viņi dod šādu atbildi. Every time we watch the 13th Sabbath mission spotlight, we get very excited about reaching the world for Jesus. Katru reizi, kad mēs skatāmies 13. sabata atskaita ziņojumu, mēs tiekam iedvesmoti aizsniegt pasauli Jēzumu. And it seems at times that people are more excited about helping people that live far away than they are about helping people who are next to them. Un citreiz liekas, ka cilvēki vairāk grib un lielāk iedvesmu palīdzēt tiem, kas ir tur tālu kaut kur pasaulē, nekā tiem, kas ir apkārt. And they're more willing to give a mission offering than to do something in church every single week. Un citreiz liekas, ka vairāk mēs esam gatavi dot ziedojumus misijai, nekā paši kaut ko darīt. And so they think in this pattern that I've put here on the screen, they like to help the world before they help their country. They like to help their country before their city, before their local church, and before themselves. Un mums gribas citreiz palīdzēt pasaulē, pirms mēs palīdzam valstī, pirms mēs palīdzam pilsētai, pirms mēs palīdzam vietējai draudzei un pirms mēs palīdzam paši savu. So if you were asked, for example, a young person, they may be more excited to go onto a mission trip overseas somewhere than to do something right here in Latvia for their local church. Un var gadīties, ka jūs kādam jaunietim pajautājat, ko viņš gribētu darīt, un viņš varbūt būs vairāk iededzies darīt kaut ko, doties uz kādu misijas ceļojumu, uz kādu eksotisku valsti, nekā darīt kaut ko šodien savā draudzē. And this is how it works around the world in the Seventh-day Adventist Church. Un šāda sistēma darbojās pasaulē Adventistu draudzē. My sister will tell you a little bit more about Melbourne, but I just want to imagine that you are coming with me to my city where I live. Man māsa vairāk pastāstīs par Melburnu, bet tagad es gribētu jūs ieaicināt un nākt līdzi uz pilsētu, kur es dzīvoju, Melburnu. We're going to imagine that Melbourne has 100,000 people. Iedomāsimies, ka Melburnā ir 100,000 cilvēku.
We imagine that because we are in a big city, we cannot reach every single one of those 100,000, but we can simply reach 1 in 4, so we will assume that we can get some information about Jesus to 25,000 people. Nu, mēs pieņemsim to, ka tā kā tie ir 100,000, mēs nevaram katru aizsniegt, bet vismaz mēs pieņemam, ka varbūt katru ceturto mēs varētu, tātad 25,000 mēs varētu aizsniegt. Many times we assume that when we talk about evangelism, which is a good thing, we distribute literature, we distribute brochures and flyers, and let's say that each of these 25,000 people got one piece of a flyer for an invitation to a seminar. Dažreiz, tad, kad mēs runājam par evanģelizāciju, mēs aprobežojamies ar literatūras izdalīšanu. Nu, pieņemsim, ka šeit tiktu izdalīta katriem šiem 25,000 kaut kāds buklets vai kaut kāda literatūras vienība. And we know that 2 out of 1,000 usually is the response rate that we get in Melbourne. So if we give out 1,000 brochures, 2 people will come to the seminar. Un mēs zinām, ka, teiksim, Melburnā tā attiecības starp veiksmīgiem uzaicinājumiem ir no 1000 ielūgumiem, brošūrām 2 atnāk. And so if you do the math, 2 per 1,000 is only 50 people out of 100,000. Tātad no 100,000 tad mēs izdalām 25,000 ielūgumus, mēs varam dabūt 50. Out of the 50, we'll assume that after the seminar, only 20% will stay behind, so we only have 10. Tātad pēc semināra, pēc tradicionāla evanģelizācijas semināra, mēs pieņemam, ka no tiem 50, kā 20% paliks, tātad 10, paliks. And after 1 year, the 10 will become 5 because half will leave during that period. Un pēc 1 gada paliks puse, jo pārējie aizies projām. And if we are lucky, we baptize half a person. Un ja mums paveicās, mēs puspersonu nokristīsim. And so this is the way we think. We try and reach the world, and then we try and reach our country and city backwards in this mentality that we want to address today. Un mums reizēm ir tā domāšana aizsniegt pa priekš pasauli, pirms mēs aizsniedzam savu pilsētu, draudzi, ciematu un tā tālāk. I want to change the order of this thinking, and I'll show you from the Bible why this is the case. Es gribu apgriezt šo te domāšanu un parādīt no Bībeles, ka tā tas ir. Instead of going from the world to you, I want to go from the you to the world. Tā vietā, lai iet no pasaules uz sevi, labāk iesim otrādāk, no sevis uz pasauli. You notice here that in Acts chapter 1 verse 8, our church has adopted this model in Melbourne to totally turn it upside down. Mūsu draudz Melburnā ir šo te modeli pilnīgi apgriezt uz kājām gaisā. Instead of spending a lot of time trying to reach the huge majorities of people, we start in the areas where the people are, where they are around us. Tā vietā, lai mēs aizsniegtu lielus cilvēku masas un daudzumus, mēs sākam ar mazām to vietu, kur mēs esam, ar tām cilvēku grupām. And we call it our cycle of evangelism. Un to mēs saucam, mums draudzē, tas ir evanģelizācijas cikls. Instead of distributing just 100,000 brochures, we start with the people that are sitting next to us. Tā vietā, lai izplatītu vienkārši 100,000 literatūras vienību, mēs sākam ar cilvēkiem, kas sēž mums blakus. And this is purely based on Jesus' instructions before he left the earth in Acts chapter 1 verse 8. Un tas ir stingri balstīts uz Jēzus instrukcijām, apstuļu darba 1. nodaļā. In our next session, I'll go through this a little bit more, but I just want to give you an example of what we're talking about today. Nākamajā sesijā es vairāk par šo runāšu, bet šeit vienkārši gribu parādīt piemēru. And so here the question is, what caused the change for the disciples? Šeit jautājums ir, kas izraisīja šīs te pārmaiņas mācekļiem? Acts of the Apostles says, these days our preparation were days of deep heart searching. The disciples felt their spiritual need. They were weighted with the burden of the salvation of souls. Apstuļu darbu grāmatā, Elēnas Vaidzes apstuļu darbu grāmatā, sacīts, ka šajās dienās tā bija dziļa sirds izmeklēšana un mācekļi izjūt garīgo vajadzību pēc Dieva un pēc svētas savienības. If the church members are to be able to reach the world, they need to start with a personal heart searching. Lai draudzes locekļi varētu aizsniegt pasauli, viņiem jāsāk ar personīgu sirds izmeklēšanu un savienošanos. But you may say, well, we already know that. We're trying to get our church members excited, but I want to add one little bit that may make the difference. Jūs sacīsiet, mēs jau tā kā cenšamies to darīt un mēģinām savus draudzes locekļus iedvesmot. The whole basis of our church, the whole basis of our evangelistic effort is based on Acts chapter 1 verse 8.
Viss mūsu draudzes darbības ir balstītas apstuļu darbu 1. nodaļā 8. pantā. The Bible tells us that Jesus said, "You shall receive power," receiving the Holy Spirit. And we know today that our church is calling out or crying out for the Holy Spirit. Un šajā 8. pantā sacīts, ka jūs saņemsiet svētā gara spēku, ja Jēzus saka. Un jūs zināt, ka mūsu draudz arī ir, tātad ir šīs iniciatīvas, lai mēs pēc tā lūgtu. A number of years ago, I went to Washington, D.C. in the United States. Pirms dažiem gadiem es devos uz Vašingtonu. While I was there, I noticed this interesting art exhibit. Un tur es ievēroju tādu interesantu mākslas izstādi. You can see here in the background the White House. Tur var redzēt fonā Baltonam. In front of the big field, there's a lawn here. They put an exhibit called 1 Million Bones. Un viņi izveidoja izstādi tajā pagalmā pirms Baltānam priekšā, kas saucās 1 miljons kaulu. These bones are not real, but they represent the 1 million people who died in a genocide in Africa. Šie te kauli nav īsti, bet tie tā kā reprezentē tos 1 miljonu cilvēku, kas nomira genocīdā Āfrikā. I noticed one very interesting quote there as I walked through the field thinking about what happened to these people. Pārstaigājot un skatoties aprakstus, kas notika šiem cilvēkiem, es ievēroju kādu interesantu. The quote went something like this: "If these bones could be alive, they would tell you the story of the war." Interesantu uzrakstu, kur bija sacīts, ja šie kauli būtu dzīvi, viņi pastāstītu īsto stāstu par karu. And you know, in the Bible, there is an example of this. In Ezekiel chapter 34 or 37, if you've read this passage before, you know that this is a story, a prophecy of bones coming to life. Un Ecehēla 37. nodaļā jūs droši vien esat redzējuši šo te pravietojumu, kur šie te kauli kļūst atdzīvojas un kļūst dzīvi. And this passage emphasizes what we're trying to share with you this weekend today about the power of bones coming to life. Un šī raksturvieta uzsver to, ko mēs mēģinām pateikt šajās dienās esot šeit. You know, sometimes we feel that our church members are like dry bones. There's no life in them. Dažreiz mēs jūtam, ka mūsu draudzes locekļi ir kā savs kauli, tur nav dzīvības. I remember when I was growing up in the church, sometimes I feel like that myself. Es atceros, kad es uzaugu draudzē, tad dažreiz es jutos pats tā. The most exciting thing about church was not necessarily the sermon, but the potluck that followed. Aizraujošākā lieta par draudzi parasti nebija man svētruna, bet tas mīlestības pēc tam. If people wanted us to get excited about evangelism, we would try and hide so we didn't have to go door knocking or letterboxing. Ja kāds gribēja mūs iedvesmot evanģelizācijā, mēs parasti slēpāmies un centāmies, lai mūs atrunāties, lai mūs nepierunā iet no durvīm uz durvīm. When the pastor asked for volunteers to give Bible study, there will be none. Kad mācītājs jautāja pēc brīvprātīgiem, kur gribētu pasniegt bībeles stundas, neviens nepieteicās. But when there's a church social, there'll be lots of people who come. Bet tur, kad bija draudzes sociālās sanāksmes, daudz cilvēku atnāca. And so here in Ezekiel chapter 37, this is exactly the scenario that faced the prophet. Un Ecehēla 37. nodaļā tieši tāds scenārijs bija šim te pravietim. But God says, prophesy to these bones in verse 4. O dry bones, hear the word of the Lord. Bet Dievs saka 4. pantā, pravieto šiem kauliem. And in verse 13 and 14, the Bible says, I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it. Un 14. pantā Dievs saka, es jums došu savu garu, un jūs atdzīvosieties, un es jums došu atalpu jūsu zemē. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Ezekiel chapter 37 is no different from Acts chapter 1 verse 8. Ecehēla 37 tādā ziņā neatšķirās no apstuļu darba 1. nodaļas. When the Holy Spirit is placed in us and in your church members and in those who are in your church, that makes a difference. Kad svētais gars pārņem jūs draudzes locekļus, tad tas rada atšķirību. And so my question, this is the best picture I could find on Google about... Šī ir labākā bilde, ko es varu atrast Googlē. Can the same thing happen in Latvia today? Vai tas pats var notikt Latvijā? You know, Domas was introducing about the country when I was on the car trip here this morning. Tad, kad Daumans mūs veda uz šejieni,
Viņš mums mazliet pastāstīja par valsti. I understand that there's about 2 million people in this country and only about 4,000 or 5,000 Adventists. Es saprotu, ka ir apmēram 2 miljoni cilvēku un 4,000 adventisti. In Singapore, where I come from, it's a very similar picture. We have 5 million people in Singapore and only 1,000 Adventist believers. Singapūrā, no kurienes es nāku, tur ir līdzīga aina, tur ir 5 miljoni iedzīvotāju un 1000 adventistu. And often I ask myself the question, can the Holy Spirit work in a place like this, where there are not Un es many bieži church uzdod members? jautājumu, vai Svētais Gars var strādāt šādā vietā. In our church, we have 7 key focus areas, and we're going to spend a little bit of time talking about that today. Mūsu draudzē mums ir septiņas lietas, uz kurām mēs koncentrējamies. What I've talked about so far is the identity of Seventh-day Adventists, that the Holy Spirit is placed in us for a mission and a life of service. To, ko es iepriekš runāju, tas ir par adventistu identitāti, par to, ka Svētais Gars mums dod spējīgus, dara mums spējīgus kalpot. And then in the next sessions, we're going to spend a bit of time talking about small groups, or care groups as we call them. Un tad nākamajā sesijā mēs runāsim par mazajām grupām, jeb kā viņi sauc rūpju grupām, And also about discipleship. un arī par māceklību. Turn your Bibles with me to Acts chapter 2, verse 42. Uzšķiet ar mani kopā Apstuļu darbu 2. nodaļu, 42. pantu. You notice that this comes after Acts chapter 1, verse 8. So I'm just going to try and connect the two Bible verses. Jūs ievērojat, ka tas, kas te būs aprakstīts, tas nāk pēc Apstuļu darba 1.8, un tad es mēģināšu savienot tos. When the disciples had finished, when they had heard Jesus' last words, they went to do this particular thing. Tad, kad mācekļi bija dzirdējuši to, ko Jēzus teica, viņi kaut ko darīja. After they prayed in the upper room and the Holy Spirit had come down on them, notice what they did next. Pēc tam, kad Svētais Gars bija nācis par viņiem augšstabā, viņi bija tur lūguši vairākas dienas, ievērojiet, kas bija nākamā lieta, ko viņi darīja. The Bible doesn't record that they decided to send mission offerings to a far place, even though that was possible. Bībele nesaka, ka viņi savāca misijas ziedojumus, lai aizsūtītu kādai tālai vietai. The Bible didn't record that they went out and tried to reach the entire Europe for Jesus. Bībele nesaka, ka viņi izgāja ārā, lai aizsniegtu visu Eiropu Jēzum. But the Bible recorded that they did one very specific thing. Bet Bībele saka, ka viņi darīja kaut ko ļoti konkrētu. Acts chapter 2, verse 42 to 44. Apstuļu darbi 2, 42 līdz 40. The Bible says they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers. Un viņi bija uzticīgi apstuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. In other words, what they did was they worked in the area, in the location, in the nearby things where they were. Citiem vārdiem sakot, viņi darbojās tajā pašā vietā, kur viņi bija ar tiem cilvēkiem, kas bija blakus, un tajā vietā, kas viņiem bija tuvu. And you notice in Acts chapter 2, verse 45, in the next verse, it tells us exactly what they did. They continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, eating their meat with gladness and singleness of heart. Un 46. pantā mēs lasām, ka dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līgsmībā un sirds vienkāršībā. Praising God, having favor with all the people, the Lord added to the church daily. Slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā, un kungs ikdienas pievienoja. If we could Viņu pulkam aizvien jaunas If we izglābtos. could reproduce this effort in Singapore, in Australia, in Latvia, what would our church look like? Ja mēs varētu kaut ko līdzīgu darīt Singapūrā, Austrālijā, kā mūsu draudz izskatītos? And so this forms the basis of what we call care groups. Un no tā mums nāk arī šis te pamats tam, ko mēs saucam par rūpju grupām. Tas būs par mazajām grupām, bet viņiem ir īpaši tāda koncepcija, kas saucās angliskajā tulkojumā rūpju grupas. If you look throughout the New Testament, you will see multiple references in the Bible to small group meetings, to house group meetings, to care group meetings, whatever you would like to call them. Ja jūs skatītos jaunajā darbībā, tur varētu atrast daudz atsaucas uz mazo grupu sanāksmi, mājas sanāksmi vietām vai vienalga, kā jūs to varētu saukt. And if you look back at Acts chapter 1, verse 8, if you turn your Bibles back there for a second. Un atšķirsim vēl Bībeli. Which place? Acts chapter 1, verse 8. Un vēlreiz, ja mēs pastamies uz apstuļu darbu 1.8, You notice the order in which Jesus asks his disciples to work.
Mēs varam ievērot secību, kā Jēzus aicina viņus darboties. When the Holy Spirit comes down, the first place that the disciples work in is Jerusalem. Tātad, kad Svētais Gars būs nācis, tad pirmā vieta, kur jums ir jādarbojas, ir Jeruzāleme. Jerusalem is the closest place where the disciples are located, the very neighborhood, the very town, the very city, the very community that they are in. Tātad Jeruzāleme ir tā tuvākā vieta, kur ir viņu mājas, kur ir viņu draugi, radinieki. And when they finish in Jerusalem, they proceed to Judea. Un tad, kad viņi beidz tur, tad viņiem jāturpina Jūdejā. And when they finish in Judea, they proceed to Samaria. Un kad Jūdejā beidz, tad jāturpina Samarijā. And when they finish in Samaria, they proceed to the end of the earth. Un kad pabeidz Samarijā, tad līdz pat pasaules galam. If I were to ask you a question this morning, what is your Jerusalem? Ja es jums jautājumu, kas ir jūsu Jeruzāleme? It's your local church. Mēs varētu teikt, tā ir mūsu vietējā draudze. It's the area where you are based. Tā ir vieta, kur jums ir mājas. It's the neighborhood which you live in. Tie ir rajons, kur jūs dzīvojat. In other words, we are encouraging our church members to work in the areas where they are. Citiem vārdiem sakot, mēs savus draudzes locekļus aicinām darboties tur, kur viņi ir. When the disciples started working in small group ministry, it was in Jerusalem, in their neighborhood, to the people that surrounded them. Kad mācekļi sāka darboties, tas bija tajā vietā, kur viņi bija, tajā rajonā ar tiem cilvēkiem, kas bija blakus. And that's where the explosion started. Once they finished around them, they proceeded out to Judea. And when they finished Judea, it was Samaria. And when it was Samaria, it became the ends of the earth. Un tad sākās eksplozija. Tad, kad viņi nostiprināja Jeruzālēmē, tad viņi devās uz Jūdeju. Tad, kad Jūdejā viņi bija nostiprinājuši kalpošanu, tad viņi devās uz Samariju un tad tālāk. Small groups is not just a new, exciting idea about evangelism. Mazās grupas nav vienkārši kaut kāda jauna, aizraujoša ideja evanģelizācijā. It's simply changing the way we think about evangelism. Tas ir vienkārši mūsu domāšanas veida maiņa par to, kā mēs domājam par evanģelizāciju. It's not just for young people. Tas nav tikai jauniešiem. In fact, when I went to the US to do some training on small groups a number of years ago, Tad, kad es pirms dažiem gadiem devos uz Ameriku, lai vadītu apmācību par mazajām grupām, I heard a story of a group of people who were the minimum age, or the youngest person was 75 years old. es dzirdēju par mazo grupu, kur jaunākais cilvēks tajā mazajā grupā bija 75 gadu vecs. And they were baptizing people who were 80 and 85 and 87 years Un old viņi kristīja cilvēks, kuri ir 88, 87 gadus veci, through this small group. caur šo mazo grupu. Small groups is simply what the apostles did in a different name. Mazās grupas ir tas, ko darīja apustuļi, tikai ar citādu nosaukumu. You see here, as we've talked about this, public evangelism, house-to-house work, and discipleship as we'll go through. Šeit jūs redzat dažādas posmas, publiskā evanģelizācija, sanāksmes mājās. This is my care group, my small group at home in Melbourne. These are all the people. Šī ir mūsu mazā grupa Melburnā, tur, kur es esmu, mana mazā grupa, tie ir visi cilvēki. Out of this group of about 10 to 12 people, No šīs grupas, kur ir 10 līdz 12 cilvēki, half are non-Adventists. puse no tiem nav adventisti. You can see here that I'm here, my sister is somewhere here, and there are only 3 other Adventists in this group. Tur In this man, picture. es esmu tur, man māsa, un tad tur vēl ir tikai 3 adventisti šajā mazajā grupā. We are of different ages, we come from different backgrounds, but we are there for the same reason. Mums ir dažāda vēsture, mums ir dažādi, mums ir dažādas idejas, bet mums ir viens mērķis. There are groups for families, Dažādi vecumi. there are small groups for older people, there are small groups for young professionals, all ages, all backgrounds, all races. Mums ir draudzē mazās grupas priekš jauniem cilvēkiem, priekš jauniem profesionāļiem, mums ir mazās grupas priekš ģimenēm, dažāda veida mazās grupas. It's not simply something for a small group of people. It is something that can be adopted anywhere in the world. Tas nav kaut kas tāds, kas ir tikai kaut kādam šauram cilvēku lokam paredzēts. To var pielietot visās vecumu un visās vecuma grupās. Because it comes from a biblical example. Jo to mēs redzam Bībelē, tas ir bībelisks princips.
I'm going to look at a little bit more evidence about what Ellen White writes about small group ministry. Un mazliet, ko Ellen White raksta par mazo grupu kalpošanu. In 1885, this is the work in, I'll give you a bit of history about Adventism in Australia. Jā, šeit būs arī par mazliet vēsturi par adventismu Austrālijā. In 1885, S.N. Haskell came to Melbourne, the city where I live, with 5 families. Tātad 1885. gadā Haskels devās uz Melburnu ar 5 ģimenēm. They combined 3 things. Viņi darīja 3 lietas. They combined evangelistic meetings. Viņi kombinēja evanģelizācijas sanāksmes. And so, likewise, we have evangelistic meetings in Australia, in Melbourne, every year in my church. Un tāpēc mūsu draudzē mums arī ir šīs te publiskās evanģelizācijas sanāksmes. And I'm sure you have evangelistic meetings here in Latvia as well. Un noteikti jums arī ir evanģelizācijas sanāksmes. But if it's simply evangelistic meetings, it will just be like that funnel where you have 100,000 people and you only baptize half. Bet ja mēs paliekam tikai pie šīs te publiskās evanģelizācijas, tad būs tā, ka tajā tunelī, kur ir 100,000 cilvēku un kristījām pusi cilvēku. But when you combine it with house-to-house work and home Bible readings, in other words, another word for home Bible reading is small group ministry, you notice the difference. Bet tad, kad mēs apvienojam šeit vēsturisku literatūras dalīšanu no mājas uz māju un mājas bībeles lasīšanu, jeb ko mēs mūsdienās varētu teikt mazās grupas. In 6 years, from 1885 to 1891, the Adventist population went from 5 families to 700 people. 6 gados, no 85. līdz 91. gadam, no 5 ģimenēm bija jau 700 draudzes locekļu. Simply by the combination of these 3 things, evangelistic meetings, house-to-house literature work, and small group ministry. Vienkārši apvienojot vēsturiski šīs te 3 lietas - evanģelizācijas sanāksmes, literatūras izplatīšanu un mājas bībeles lasīšanu, jeb mazās grupas mēs mūsdienās teiktu. This is the oldest Adventist church in Melbourne. It's called North Fitzroy Church. Tā ir vecākā adventistu draudze Austrālijā. To sauc, what was the name? North Fitzroy. North Fitzroy. This is where Ellen White preached when she came to Australia. Tur Ellen White sludināja, tad, kad viņa ieradās Austrālijā. Our church in Melbourne worships on a university campus, so we have to borrow this church whenever we need a baptism. Mūsu draudze ir universitātes pilsētiņā, un mēs šīs te draudzes telpas aizņemam tad, kad mums ir vajadzīgas kristības. And the significance about this, every time I come to this church, you notice in the field opposite this church is where they held the evangelistic meetings. Un interesanti, tad, kad katru reizi dodos uz šo draudzi, viņiem tajā pagalmā pretī, viņi tur notur evanģelizācijas sanāksmes. In fact, everyone who lived in that area was either part of a small group or had participated in the home Bible readings that we talked about earlier. Patiesībā tas bija toreiz vēsturiski. Tad, kad visi, kas dzīvoja šai baznīcai apkārt, viņi vai bija nākuši šo evanģelizācijas sanāksmi, vai bija daļa no šīm te mājas bībeles lasījumiem. And so what is the story in Latvia? Kāds ir stāsts Latvijā? I understand that there was a man who came much earlier, Conradi, who came much earlier to do Adventist work here in this country. Es saprotu, ka bija kāds vīrs, kurš šeit atnāca, Konrāds, kā viņam bija vārds. Ja? If you combine literature evangelism with evangelistic meetings, with small group ministry, what would the church be like in Latvia? Ja tiktu apvienot publiskās evanģelizācijas sanāksmes ar literatūras izplatīšanu un mājas šīm te grupu sanāksmēm, kāda izskatītos draudze. That's what the apostles did in Acts chapter 2. Tas, ko apstuļu darīja apstuļu darbu 2. That's what our Adventist pioneers did on a day-to-day basis across the world. Un tas ir tas, ko arī adventistu pionieri darīja katru dienu visā pasaulē. Ellen White writes, the idea of holding Bible readings or small groups is a heaven-born idea. Ellen White raksta, ka šo te bībeles lasījumu sanākšanu noturēšanu, jeb mazo grupu sanākšanu noturēšanu ir debesīs dzimusi ideja. It opens the way for hundreds of young people to do a work that could not have been done otherwise. Tas atver ceļu simtiem jaunu vīru un sievu iesaistīties darba laukā un darīt svarīgu darbu, kas citādāk nevarētu tikt darīts.
Tur jūs varētu redzēt arī atsauces. So the first point here is that large churches should have small groups. Tā pirmā doma ir tāda, ka lielām draudzēm vajadzētu mazās grupas. This is my church about 2 or 3 years ago. Šī ir mana draudze pirms 2-3 gadiem. You notice the picture is in front of the church building I showed you earlier. Jūs varat ievērot, ka tā bilde ir uzņemta pie tās draudzes, par ko mēs runājām. The 2 people holding the flowers are 2 people who just got baptized. Tie cilvēki, kuri tur puķis, tie, kur tikko nokristīti. I'll tell you the story in the next session. Nākamajā sesijā es pastāstīšu But what I viņus. want to highlight in this picture is that every single person in this picture belongs to a small group. Bet ko es gribu izcelt, ka katrs no šiem te attēlā esošajiem cilvēkiem, viņš ir daļa no kādas mazās grupas. Our entire church membership belongs not only to a church, but belongs to a small group ministry. Mūsu visi draudzes locekļi ir ne tikai draudzes locekļi, bet arī kādas mazās grupas locekļi. And White writes in Evangelism 1:15, the formation of small companies as a basis of Christian effort is a plan that has been presented before me. Tātad evanģelizācijas grāmatā Ellen White saka, ka mazu grupu izveidošana, kā kristiešu kalpošanas pamats, ir plāns, kuru Dievs ir devis. Number 2, small groups commonly meet in private homes, or in Ellen White's times, they call it the fireside. Otrkārt, mazas grupas tiekās privātās mājās, vai arī, kā Ellen White rakstīja savos darbos, pie ugunskura. The presentation of Christ in Here in Gospel Workers 193 by the fireside in small gatherings in private houses is more successful than in winning souls to Jesus. Evanģēlija kalpos 193. lapspusē, pēc ordināla, tur var sacīt, ka Kristus pārstāvēšana ģimenē pie ugunskura un mazās sanāksmēs mājās ir bieži vien Now this quote here is not... Ir bieži vien daudz veiksmīgāka dvēseļu mantošanā Jēzum nekā svētrunas, kas tiek sludinātas evanģelizācijas sanāksmēs draudzēs. This quote is not to diminish or to put down the work that pastors do. Šis te citāts nav, lai mazinātu to darbu, ko dara mācītāji, sludinot. But this is simply combining and imagining what could happen if pastors and sermons that are preached are combined with small group ministry. Bet šeit ir vienkārši sacīts, ko draudz var darīt, ja šī te sludināšana, ko arī dara mācītāji, tiek apvienot ar mazo grupu sanāksmēm. So first one, large churches should have small groups. Second one, small groups commonly meet in private or in small areas by the fireside. Tātad lielās draudzēs vajadzētu būt mazajām grupām pirmkārt, otrkārt vajadzētu tikties tādā privātā atmosfērā, un treškārt small groups, the third point, meet in the evening or the morning, whichever is convenient. mazajām grupām vajadzētu tikties vai no vakarā vai no rīta, kas ir ērtāk. Now this is probably the key point and the difference which some people have asked questions about previously. Un šeit ir tā lieta, kas, kur daudzi uzdod jautājumus par ko. When my sister and I share about small groups, the question that pastors often ask us is this simply just another Bible study? Tad, kad mēs ar māsu runājam par mazajām grupām, mācītāji mums jautā, vai mazās grupas ir vienkārši citādāks veids, kā studēt Bībeli? Is it an excuse for the young people to get together to enjoy themselves? Vai tas ir attaisnojums vienkārši jauniešiem sanākt kopā un izklaidēties? Is it a social time for church members? Vai tas ir sociālais laiks draudzes locekļiem? Is it simply just another program that the church has to organize? Vai tā ir vienkārši atkal kaut kāda jauna programma, kas draudzē ir jāorganizē? And my answer is always no, it's more than that. Un mana atbilde ir vienmēr nē, tas ir vairāk kā tas, kas ir iepriekš pieminēts. It is simply reimagining what evangelism can be. Tas ir no jauna atklājot, ja pārdefinējot, kas ir evanģelizācija. And the reason I say this is the small group is directed, or small group ministry, care group ministry, is directed to win people to Jesus. Un iemesls, kāpēc es tā saku, ir tāpēc, ka mazās grupas ir domātas, lai mantot cilvēkus Jēzumu. You notice that I told you before in the picture, half or more than half of the small group are non-Adventists. Jūs ievērojat, ka tajā bildē, kur stāstīja par savu mazo grupu, ka puse vai vairāk pa pusi nav adventisti.
If you compare that to an evangelistic meeting where 2 out of 1,000 people will come and maybe only 2 out of a crowd of 100 are non-Adventists, here over 50% of our small groups have non-Adventist Ja people. jūs ievērojat, tad, teiksim, tajā attiecībā, kur par literatūras izplatīšanu, tur 2 no 1000 atnāk, un tad šeit mazajā grupā vairāk vai 50% ir neadventisti, kas ir ļoti liels īpatsvars. And so the whole purpose of this group is not for church members to eat dinner together, it is to win souls to Jesus. Tas galvenais mērķis nav vienkārši draudzes locekļiem paēst pusdienas, bet mantot cilvēkus Jēzumu. In our church, we have more non-Adventist people coming to small groups than to the church service. Mūsu draudzē uz mazajām grupām nāk vairāk neadventisti nekā uz draudzes dievkalpojumiem. And as we'll share in our second session, the aim is to bring them from the small groups into the church. Un tas mērķis ir no mazajām grupām viņus vest uz draudzi. And that is exactly what the apostles were doing in Acts chapter 2. Un tieši tas ir tas, ko apstuļi darīja 2. nodaļā. They went from house to house, eating with non-believers and inviting them to the church, to the synagogue, to win souls for Jesus. Viņi devās no mājas uz māju kopīgi ēdot un pavadot laiku kopā ar neticīgajiem un tad aicinot uz draudzi. They started where they were in Jerusalem, reaching house by house, person by person, to win them to Christ. Viņi sāka tur, kur viņi bija Jeruzalemē, aizsniedzot māju no mājas un cilvēku no cilvēku un kopīgi ar viņiem pavadot laiku un aicinot viņus pēc tam uz draudzi. It doesn't matter whether you're a university student, a young professional, an older person, a family with kids. It is the same concept. Nav vienalga, vai jūs esat students, vai jūs esat jauns profesionāls, vai jums ir ģimene, vai jūs esat vecāks cilvēks, mērķis ir tas pats. Evangelism, page 115. If there is a large number in the church, let the members be formed into small companies to work not only for church members, but for unbelievers also. Un atkal citāts no evanģelizācijas, ja draudzē ir liels skaits draudzes locekļu, lai draudzes locekļi veido mazas grupas, lai darbotos ne tikai draudzes locekļu labā, bet arī neticīgo labā. The purpose of small group ministry is evangelism. Mazo grupu kalpošanas mērķis ir evanģelizācija. There's a very different focus in care groups compared to discipleship groups. Mūsu draudzē ir pavisam citādāks mērķis. Mums ir saucamās mazās grupas, kuras mēs saucam par rūpju grupām, un mums ir māceklības grupas. And in church, often as church members, we are part of we will be part of this and also part of this, but they are not the same, they are different. Un kā draudzes locekļi, mēs bieži vien esam abās divās, bet viņas ir dažādas, tās nav vienādas. Many times in the Adventist church and in Australia, this is the case also, when we talk about small group ministry, we think about this. Bieži vien mūsu draudzē, Adventistu draudzē Austrālijā un arī citur, tad, kad mēs runājam par mazajām grupām, mēs bieži vien domājam šīs te māceklības grupas. We think about how we can pray together as members to encourage one another, and these are all good things. Mēs domājam par to, kā mēs kā draudzes locekļi varam, tas, ko mēs saucam par lūkšanu grupiņām, sanākam kopā, lūdzam un pētam Bībeli, un tas viss ir labi. But our focus today, and we are talking about, is care groups, evangelistic small group ministry. Bet šodien mēs runājam par šīm te mazajām grupām, kuras mēs saucam par rūpju grupām, kas ir evanģelizācijas mazās grupas. Exactly what the apostles did in Acts chapter 2. Tieši to, ko apstuļi darīja, kas aprakstīts apstuļu darbu 2. nodaļā. So we have 4 points, and I'll finish with number 5. Large churches should have small groups. Small groups meet in private homes, in areas outside a church building. They meet in the evening or morning, whichever is convenient, and they minister to unbelievers. In other words, evangelistic. Tātad 4 lietas, ko mēs pārnājam, ka lielās draudzēs vajadzētu būt mazajām grupām, kurām vajadzētu tikties mājās vai pie ugunskura, un mazām grupām vajadzētu tikties vakarā vai rītā, kas ir ērtāk, kas ir viņiem ērtāk, un viņiem vajadzētu kalpot gan kristītajiem draudzes locekļiem, gan lai mantotu dvēseles Jēzumu, gan lai kalpot neticīgiem. Number 5 elements include Bible study, Bible readings, prayer, social time, and so on. Tātad tas kas šajās, no kā sastāv šīs mazās grupas, ir tātad Bībeles lasījumi, ja vēsturiski skatās, ja Bībeles studija, lūkšana, tātad socializēšanās laiks
un liecības. If you compare it to Acts chapter 42, Acts chapter 2, verse 42 to 47, you notice that all these elements were what the disciples did. Ja mēs paskatāmies uz apstuļu darbu 2:42 līdz 47, mēs redzam, ka visi šie elementi tur bija. They spent time studying the Bible with non-believers. Viņi pavadīja laiku pētot Bībeli kopā ar neticīgajiem. They prayed with them in their house. Viņi lūdza ar viņiem mājās. They ate and talked to them over dinner. Viņi ēda un runāja ar viņiem pie pusdienām. And they shared their stories with those unbelievers. Un viņi līdzdalīja stāstus neticīgajiem, savus piedzīvojumus. If every member in your local church Ja did this in a small group, katrs draudzes loceklis jūsu draudzē to darītu, what would your church be like? kāda izstītos jūsu draudze? If only half of the members in your local church did this, what would your church be like? Ja kaut puse no draudzes locekļiem to darītu, kāda izstītos jūsu draudze? In fact, the Bible tells us again, Ellen White, continues to say, make these meetings interesting, sing hymns, sing songs, and speak on true religious experience. Un šeit arī citās no Elenas Vaitas, kur sacīts, padariet šīs te sanāksmes ļoti interesantas, dziediet patiesas dziesmas ar spēku un pārliecību par glābēju mīlestību, runājiet par patiesu reliģisku pieredzi, īstiem piedzīvojumiem. If my computer works later, I will show you a video of what our care group looks like back home. Ja mans dators strādās labi, tad es jums parādīšu vēlāk video, kā izstās mūsu mazā grupa. The challenge for us, the challenge for our church members, the challenge for you and myself included, is summed up in Desire of Ages, page 140. Izaicinājums mums kā draudzēji un mums personīgi, mēs varam redzēt tur tādu kopsavilkumu laikmetu ilgās, 142. lapspusē. In order for us to develop a character like Christ, we must share in his work. Lai mēs lai mēs attīstītu Kristus raksturu mūsos, mums ir jādalās viņa darbā. The reason why small group ministry excites my sister and I is because of this statement. Kāpēc mēs esam aizrauti ar mazo grupu kalpošanu, ir viena daļa ir šis citāts. It's not an easy work. Tas nav viegls darbs. It's challenging, Tas ir izaicinājumu pilns, but it's exciting. bet tas ir aizraujošs. In order to be like Christ, we must go through his work, and small group ministry is that is what it's all about. Lai sakot Kristus piemēram, mums ir jāiesaistās šajā darbā. In order to enter into his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice, we must participate in his labors. Lai ietu viņa priekā, redzot izglābto dvēseļu prieku caur viņa upuri, mums ir jāpiedalās šīs te glābšanas pūlēs. It's very easy for a church member like myself to sit back and let my pastor do all the work. Ir ļoti viegli man kā draudzes loceklim atsēsties savā krēslā un skatīties, kā mans mācītājs strādā. And I help in a little way, but then the pastor does most of the things while I can relax. Un es varu mazliet piepalīdzēt, kamēr mācītājs izdara lielāko daļu, un es varu tikmēr atpūsties. But in small group ministry, there's no relaxing Bet mazo grupu kalpošanā nav atpūšanās, because we participate in the labors for their redemption. jo tas ir glābšanas darbs, kurā mēs piedalāmies. We encourage every single church member in our church to be involved in care group ministry because they get to taste what the joy of reaching a soul is like. Mēs iedrošinām katru savu draudzes locekli iesaistīties mazo grupu kalpošanā, lai viņi var gūt arī garšu no tā, ko nozīmē One of my first Bible mazo grupu students kalpošana. is this guy here in the t-shirt. One of your first Bible students? Viens no maniem pirmajiem Bībeles studentiem His name is Andy. ir tas puisis, kur vārds ir Endijs, kur viņš parādīja. I gave Bible studies to Andy with this guy here. His name is William. Es viņam pasniedzu Bībeles stundas kopā ar to puisi. And this was at his graduation. All four of us, in fact, this is William's brother, Edward, four of us were in the same small group, in the same care group. Un šie te visi 4 puiši, mēs bijām vienā mazajā grupā. Andy has a very interesting background, and I want to share his story with you today. Un Endijam ir diezgan interesants dzīves stāsts, mazliet pastāstīšu par to. Andy is an international student. He came to Melbourne to study. He's from China. Endijs ir starptautiskais students, ārzemju students, un viņš devās uz Austrāliju no Ķīnas. He was brought up in a non-Christian communist country. Viņš uzauga komunistu
valstī, nekristiešu ģimenē, protams. He first heard about the Bible when he came to Melbourne. Viņš pirmoreiz dzirdēja par Bībeli, tad, kad viņš atbrauca uz Melburnu. One day on the university campus, one of my small group, care group, Adventist members invited him to come. Viens no manas grupas dalībniekiem, kurš bija adventists, uzaicināja viņu uz šo te mazo grupu. He said he didn't want to come because he thought it was something to do with Christianity. Viņš teica, ka viņš negribēja nākt, jo tam bija kaut kāds sakars ar kristietību. He said, I'm not a Christian and I do not want to step into a church. Viņš teica, es neesmu kristietis un es negribu spērt savu kāju baznīcā. But my fellow church member persisted and said, it's only a small group, it's okay, we have it in the university student classroom. Viņš saka, bet tas viņa draugs adventists teica, tā ir tikai mazās grupas sanāksme, un mēs to vadām universitātes klasē. And he said, fine, I'll give it a try. Viņš saka, nu labi, es pamēģināšu. So he came and he came week after week. Un viņš nedēļu pēc nedēļas turpināja nākt. And eventually we started Bible study. Un pēc tam mums bija Bībeles stundas. And that is the power of small group ministry. Un tas ir mazo grupu kalpošanas spēks. People who refuse to come to church or stand at arm's length from church will come and try small group ministry. Cilvēki, kuri savu kāju nespēr dievnamos, daudz no viņiem labprāt nākt uz mazo grupu sanāksmēm. Eventually, Andy, before he went back to China, he said that when he finished his studies, the small group was like his family away from home. Un tad, kad viņš jau beidza savu studijas, viņš teica, ka mazā grupa viņam bija kā ģimene. He was open to the Word of God. He was open to Bible study simply because through this small group, he saw Jesus lived out in the lives of others. Viņš bija atvērts Dievu vārdam, tāpēc, ka viņš redzēja mazajā grupā, kā viņu pieņem un cik labi tur ir. If every church member in Latvia, in Australia, around the world, was involved in some form of small group ministry. Ja katrs draudzes loceklis Latvijā un pasaulē adventistu draudzē būtu kaut kādā veidā iesaistīts kādā mazā grupā vai formā, how many more Andys will we reach? Cik vēl daudz Andiju mums būtu, ko mēs varētu aizsniegt? I'm going to pause here for a short break, but in the next 2 sessions, we are going to share with you a lot more stories, a lot more examples, a lot more testimonies about what we do in our small group ministry. Un tagad mums būs mazs pārtraukums, pēc tam mēs iesim dziļāk un es līdzdalīšu vairāk piedzīvojumus un lietas, to, ko mēs darām savā draudzē.